former Black Star footballer. To say or more other countries are free can football legends are or come about better and Andre and no and our prophet be a unity appear about become myself said Tassamna Michael Eka Yanity or no adventure now only Ojinana Namoso Kase Michael gay nimu pa anti Michael Phil said onye gay Ombra out no meka say onye gay and I said ne mana ne yere ene awo nam omo amano no and also enye ne ma ti so so oye ne ma na so onye gay ombra out no me prove it to the world and I said to Ghana say ekola ne ono ane ma eno hu sem ena ya betina se ya hwehwe mu ya bomode ya hwehwe mu na ye de bro na ni nyina ne say prophet edu wahen ena oba okotena interview bi so ekoka say Michael Essien ono oka esusudua ese Michael Essien gay na oni ntro na Michael Essien ne ma oni omote ne yire ne omawo ni nyina no enye ne ma ba ku say na enu gazem ninti ena ma Michael ninti bi ne ema entina enche acha 1 year 1.5 year nese so ojai enu tu no so ema sa no na we mu na ye bisa se anka ne ye nim se prophet de anka mo de nyamesem na anka mo kan de kire amanfo esakra madri se ne nyamesi ye wini akra yi anka wo de wo ba aba be ye interview anka nsem a wo de be wini akra amanyame na anka ye hwehwe se ka wo ba be kan ne mu manye ne se wo ba betena ayi so efidie so edi obi asem aba be si ho akwakoka na me ya se Ghana no aye wo no se akwaye te se obi asem eba outa ena asofo a na se Ghana fo bi mu esum ya di ese nipa di na se eka nsem fa ne ho a ense se omo ka wuti nsem ni bi wo hokra na wote a na ya asefem eno na se ye hwe na sa niam we nyina ye twa so entwen obi asem ma out ansa na wa behu na tanfo se wait time asofo na aba so bebre na ena mehu we ena mehu we echina mehu we enye ye prophet edukwa henkwa na eye say asofo ni bebre wo ho a eye sa na so nka mo na ka yedi yeni etomo a ye ni suo epepa eso a me ya ese die ye dani yeni ehwe sofo kra ka ya sema kire ne kra na yesuro san said echina bi wasem ekoba you no beba betena fidie so aka fa wo unim no beba be kan fa wo ti se wo kosofo bi wonbo akọje akwanhye na adwe kire ana futuo bi wo nyamesem mu a na uyemu ehyehyew na saa de ya yesofo ake akọtena fidie so aka ehu sunsanso a eno so ede beba Michael Essien na brabo mu so wo ho efi ho no mu a ne mma no ya asem kese san se ekola yi beti sa asem yi wo social media na ekola aba so de se wonam social media abreni na omu social media ne kra se ye no be kono akomu se ye se ne papa ye gay how will the children feel like I mean say no be omu reactions ye especially when they see their father how would they see him and I say omu hu ni say ebuo be no mo de be mo papa se omu nim say gays ne ni ekeka ho nyina ne enya de pa ye bohu de ru se eto betwa na sa niema na fie man mu na ono akola ne behu se ne papa ye se ne papa ye bi eno no sa no edi susu aso bebre ebe busue mu enu ti bibi de me pe mu ananka Michael Essien anka ombra out no ombra meka ombra no me face whatever allegations are ye de ato no so no ombra no meka se kola ne ye de ma say ye die ne krapo no be ye to cover up all his disgrace and I say yeah he shouldn't be lenient on this issue cry no konokoye DNA test no na ye hu say ya pasel ne ba se ne be ya ene ye be hu absofo no omo a edi ntro ne omo a ka no kure I say prophet edu ka no kure fo no ho ana say if atrofo no ho a and also boa ye pa because say niema e koso no edoso ehu hia say ye hu wona say ye kom ho edu ya se poto wedi ni wona say ye kom ho ani wona e ba out ebe kasa ewe fi omunya mesem ana so omunya me edwuma say omoye na mimi de Michael Essien no mimi ni mu no say
di obeware ene oba atena se me so ma asoma gezi bia bi wo no agye ne ho atum so oye gay na obeso ma be fa ma we no wafa we ti se na ye ka se na de aboare one ne tena ye we ti ne na ntena esem ne ba ye sa time ni wo ba out e be ka the reasons nti a wonti ne na de enye de entena na ne aso ka ne de true interviews enu ti mi hu ne nti asase wo gina obi weakness so the babetina social media ebeku ne nim ase knowing say he's known the whole world eno de eya entwaye eti yesre eya mama yesusu ense nipa ewo social media na yesusu nka o masem ai obia ewo the hidden secret and I said the past skeletons are e share boxes mu eno nkyere se wo betwen na obi asem ama wo pese wo ka obi asem a wa bra na beka don't wait for something to happen and no doors do aya me I say ya doors wo man too much ye twa so enjai say ye hu ye ne Ghana for ye dia ne ye ya ye ni bi wo be bia and me di any akosu akoko answer aka Queen Philly apa that's a never see